Ini ST background itu sini movement yang DSF ini. So jeng appeal kayak DSF ni movement sini tang. I always appeal on that people movement itu. Karena omo sini DSF sebagai sini apa. Mas sini local youth, orang especially youth orang mampu sini. Temang itu Tuma tahanay porok tuma isu face itu semua pasti ini ST background itu ini first protest ini KSM yang cengkak mani. Tapi sugera besok ST backlog tuh. Tapi sugera State jeng data collect hamani I think more than 10,000 plus all department on average. So jeng mampu sini government rock hangnai 2020 2018 no. Government program pura promise kayak gitu, cakri dong naik, miskol dong namanya. Tapi mana jeng nunggu imak ada backlog masih pura fulfill kayaknya. So jeng government ini jeng tema poin dong naik. So youth sama mampu sini, DSF sini orang movement nak kayak youth, parents, they all NGO social organization pura support kayak definitely all movement jeng successful yang. Edisi lo bakaman backlog tuh, amna tuh itu nak khara guti kan. Nanti edisi waktu dongbat, moreover, neng naik state hoja na arot thang, deputation gabang matong, deputation dong. But the first edisi from kaisa sacini, the employee jangan orang asal, tahu na qualified hanya deputation roh. Apa takut orang tu firman roh lagi. So state government semua semai, orang deputation orang hitilangan. Then definitely ada jaga gabang ma vacancy nak naik. Now tilikuno memorandum dom ama hero rena ne wansung no. Jeng tini first sitting protest na jeng teluk jeng karena malah orang department kaisa ya. Orang gabang ma department tahu. So jeng teluk jeng memorandum jeng submit lagi. Naji jeng DSF di Prahawa coba kaimane tini pula ya. DSF di Prahawa, walaupun nak coba kaitung, nanya sistem dia coba kaitung mana. Tapi ini ni coba, jadi DSF ni bagi sini coba. Jadi saya mana di Prahawa, jadi siklar belai jendela kelajar job ni passing teh. Jadi DSF ni passing teh kaisa RTI kelai mana, government RTI ni report jadi nunggu jendela wana lajar. Abis number mana ko खाली जॉब वैकेंसी STSC backlog post अवन बगे चेंज DSF दिने और डिमांड और उनके सामने कैसे डिमांड खाइमानी जे STSC backlog post ना प्रफर का दाते जाते कि फिलअप खाइना नहीं थोन स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होते तब नहीं हिमालय चेंज हाथर हाथते हो थाका अगर चेंज लोगो जिन्हें शिकला रॉक बांग मा होटल रेस्टोरेंट दुकानों दिने बरक सामुं क्लाइ मा तोंगी जाओ दिजिने हानो या करे थांगे जॉब नि क्राइसिस अवन बगे चेंज प्रफर करना डिमांड खायो जे जे STSC backlog tomar orang dah jadi fill up hanya nengkun, tapi cini sikla orang no, jeng opportunity dengan nengkun. Tam ni Himalaya jeng saya mana di prefer kan ikasya slogan tunggu seks tu di perasaan mana ni. Tam ni jeng saya mana jauh itu jeng sikla orang no, jese chance biasa, pun opportunity biasa, kita jeng kita seks tu di perasaan bertong naik. Awan bagi jeng ini ni orang kita mana demand kaya tangguh je STSC backlog fill up hanya ni. Tapi jeng saya mana Roman script no jeng DSF ro again sih mana coba kelai tomani. Tak bos jeng coba kelai no tongku. Jeng saya mana Roman script no jeng cini dok mani bagai, cini public sentiment tunggu jaga wo, cini sikla cini student tunggu yara future tunggu. Abon bagai jeng Roman script coba jeng tak kelai tongku. Amun bagai jeng tipra sarkar amun appeal kayo. Je kok borok textbook te question paper na Roman script by print kelane nengkun tak jadi amun or abon bagai jeng tini ultimat. Aja nok nu age kabang ma no coba ro no roman script na tu ye CM by mala kya no kabang ma road blog ro bakai ka ro coba ro bakai kya roman script ma yang ke independent ni mane road stride ro bakai kya no tian ro mane CM by mala ye ba je kono kaisa hasta hapang ni kotorok by mala bani ya golong hanga no demand no pogoi thanga tini bodo no omo bodo lati te haike pairi na ta mansok Naji jeng TSF to cini demand jeng ta boklok khayaku jeng strike ta ko kha cini movement strategy jeng change khanya bagai heba jeng TSF ta bo lamaon to ko mojano to ko jeng ci Roman scheme coba khaitani jeng kono সময় lamaon thang coba khlayo kono সময় jeng paper work khlayo cini paper work ni bagai jeng cini movement strategy change khlai mane cini paper work paikha
Tiaba tabu so jorti chin chief minister ni phajing tiaba Tripura sarkar ni phajing sing kuno khap na mai ni bagin sung kabo chino romance kin chobano sing continue klai thangko khak lai puskan salo sung chino romance kin chobano sing tiaba continue klai thana jesung mai asa rok ha age rok no kwang strike khaika independent mane mai asa su ya kaldi ya rok ne pia CM mai malai mani ya golong ngan na rosai rok payo ba amna tui sang kok sawo nadi CM chungno CM malai mani pore chungno bo naine hini kok rimani chung ta pur chini central ni chini leader rok kamu ni reply dikha chung tangi movement ma rosaka chini movement strategy change khlaina bagai dai CM chungno jehetu kok rikha naine hini teba tabu so সময় chung nasingi tongko jehetu সময় parangi tongka atro tero chung TSF ni shiring tongla chini movement chung tin orang te start khai rikha romance script coba te STC backlog post o coba tebo kotor jaga fan fogi manus amo chung tin orang te state government chung appeal khai ambai